Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se. Vera večna, vera stara. Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Slavite Boga nebskoga, aleluja, je do veka milost njegova, aleluja. I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora. Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji nedođi. Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas i ove nedjelje u 21 sat u vašoj i našoj emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da će naš domaćin u ovoj emisiji biti protoijerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, dobro nam došli, pomaže Bog, srećan praznik, nedelja svih svetih. Bog vam pomogao i bolje vas našao, hvala također, srećan praznik, nedelja svih svetih, prva nedelja po prazniku silaska Svetog Duha na svete učenike i apostole Gospodnje. Upravo je, oče, to i naša tema za početak ove emisije, da nam tumačite Sveto evanđelje na ovu prvu nedjelju po duhovima, nedjelju svih svetih. U današnjem evanđelju simptomatično je to što Gospod kaže, bukvalno upućuje svoje svete učenike i apostole riječima: ko se ne odrekne mene pred ljudima, neću se odreći ni ja njega pred Ocem svojim nebeskim, i ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja pred njega pred Ocem svojim nebeskim. I apostol Petar ga pita šta će dakle s nama biti, mi smo sve svoje ostavili, i Gospodin kaže: zaista vam kažem da ćete biti postavljeni na 12 prestola i suditi nad 12 koljena Izraeljevih. Također Gospod kaže: ko ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, ne može biti moj učenik. I još sljedeće riječi Gospodnje koje je izrekao u ovim današnjim besedama jeste: ko voli oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan, brata ili sestru i tako dalje, nije mene dostojan. Ko želi da sačuva svoj život, izgubit će ga, ko ne želi da sačuva život svoj, ona će ga zadobiti. Veoma interesantno, široka lepeza je tumačenja ovoga današnjega svetoga evanđelja, gdje Gospod upravo proziva svakoga čovjeka na zemlji, da li će se odrediti da ide putem zapovijesti Gospodnjih ili će se odrediti da ide putem protivno zapovijestima Gospodnjim. I isto tako, da li će biti spreman da posvjedoči Hrista Gospoda u momentima iskušenjima ili će se u momentima iskušenjima odreći od samoga Gospoda. To je na još nekoliko mjesta možemo da primijenimo da kao u stilu tumačenja ovoga svetoga evanđelja, kao u priči o 10 djevojaka i ulasku u carstvo nebeskom, pa 5 bijahu mudre, 5 lude, pa 5 uzeše ulje u posudama sa svetiljkama svojima, lude ne uzeše ulja u posudama sa svetiljkama svojim. To ulje simboliše naše duhovne napore, naš post, našu molitvu, naš trud na putu bogopoznanja i sopstvenog spasenja, gdje Gospod daje blagodat i blagoslov. Dakle, i sve ovo možemo da saberemo u jednoj istoj rečenici Gospodnjoj: bez mene ne možete činiti ništa. Ali ono što Gospod traži od svakoga od nas i što su sami apostoli, što je sam apostol rekao: mi smo ostavili sve i pošli smo za tobom, bukvalno u tom nekom njihovom savršenom
prizvanju i pozvanju da budu učenici i apostoli Hristovi, vidi se kolika je snaga i kolika je smjelost koju im je Gospod podario upravo na praznik Pedesetnice, šaljući im blagodat presvetoga duha, trećeg lica Svete Trojice, koji se proslavlja onamo gdje se proslavlja ime Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Evo danas je dakle nedelja svih svetih, znanih i neznanih, mnogo je više onih neznanih nego što je ovih znanih, i mnogo je i u te svete se ubrajaju svi, i apostoli, i bogonosni oci, i mučenici, i ispovjednici, i propovjednici, i proroci, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Sve ovo što su oni činili u toku svoga ovozemaljskoga, što su oni činili u toku svoga ovozemaljskoga života, jeste bilo u pravcu proslave imena Gospodnjega ovdje na zemlji, upravo da ispune ove riječi Gospodnje: ko se ne postidi mene pred ljudima i ovoga svijeta, neću se ni ja njega odreći pred Ocem svojim nebeskim. Dakle, svo svoje biće i sav svoj život i svu svoju misao i svo svoje djelovanje su svi ovi bogonosni sveti oci i svi sveti koje danas proslavljamo usredsredili na proslavljanje imena Gospodnjega. Zašto su oni to radili? Upravo zato da bi kroz sav taj svoj trud koji su uložili, da tako kažem, u proslavljanje imena Gospodnjeg, ne bih volio da me to sad neko shvati kao da je to neki trgovački odnos prema Gospodu, ali su rukovođeni ljubavlju prema Gospodu i nadahnuti bogočovječanskom ljubavlju kojom nas Gospod ljubi, i znajući nesaznajnost čovjekoljublja Gospodnjeg prema čovjeku i šta je sve Gospod uradio i čini još uvijek i radi za nas, rukovođeni tom ljubavlju prema Stvoritelju, prema Gospodu, proslavljali su ime Gospodnje, zašto ih je opet Gospod darivao obilno blagodaću Duha Svetoga, da zaista kao smjeli, hrabri ratnici i svjedoci imena Gospodnjeg izađu pred sve siledžije i sudije ovoga svijeta i pred bogohulnike ovoga svijeta, smjelo i neustrašivo svjedočeći ime Gospodnje. Dakle, Gospod ih je obukao u ono sve oružje Božje o kojem govori apostol Pavle svojom blagodaću, da imaju slobodu ispovjedanja, da imaju slobodu svjedočenja Hristovog, da imaju potpunu slobodu i stradanja za Gospoda i potpunu slobodu da ljube Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom, svom snagom svojom i svom mišlju svojom. Eto, to bi bilo ukratko tumačenje ovoga današnjega svetoga evanđelja. Ko su sve sveti, oče? Kaže se da smo svi prizvani da budemo sveti, da je sve do nas u stvari. Pa jeste, sve je do nas. Vrlo često govorim svojim parohijanima da Gospod nije policajac koji palicom tjera u raj, nego Gospod prema svakome od nas pruža svoju ruku i očekuje od čovjeka da bude saradnik. Da čovjek bude saradnik Božji na njegovom spasenju. Dakle, nema tu sad nešto na silu da se tjera niti bilo šta drugo, Bože sačuvaj, nego da bukvalno čovjek bude saradnik. I onaj vozglas na svetoj liturgiji kad se kaže svetinje svetima pred samo pričešće, dakle sav blagočestivi i bogočežnjivi vjerni narod, laos Božji koji je prisutan na svetoj liturgiji, blagodaću Duha Svetoga zbog svoga prisustva na svetoj liturgiji, koliko je ko bio u mogućnosti aktivnog učešća u svetoj liturgiji, po toj blagodati Svetoga Duha bivamo osvećeni i bivamo već sveti na neki način, što ne bi trebalo naravno nikako da nas dovodi u sad neku gordost, da smo mi sad nešto dohvatili se nebesa i ne znam kako bi to drugačije rekao i tako dalje, nego da nam bude podstrek za dalji i još veći i bolji i usrdniji trud na putu svoga spasenja i naravno bogopoznanja. Slavi Tvoj
Osana višnji, blagosloven gradivo, imja Gospodne, Pitajte sveštenika. Oče, danas su Petrovske poklade za pravoslavne hrišćane. Sjutra počinje Petrovski apostolski post, pa da vas zamolimo da nam govorite o smislu i značaju ovog posta, o pravilima Petrovskog posta. Petrovski post će trajati do praznika svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla 12. jula, to naši slušalci sigurno i znaju. Petrovski post ili drugačije nazvan apostolski post jedan je od 4 višednevna posta u toku godišnjeg kruga bogosluženja koji se praktikuju u Svetoj pravoslavnoj crkvi Božjoj. Različitoga je vremenskoga trajanja pošto je neposredno vezan za praznik Pedesetnice, to jest počinje u ponedjeljak 8 dana praktično poslije praznika Pedesetnice, odnosno poslije praznika Nedelje svih svetih, a praznik Pedesetnice znamo da zavisi od praznika Vaskrsenja Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, koji je uvijek 50. dan od praznika, dakle praznik Pedesetnice je 50 dana poslije Vaskrsa, pa onda ta nedjelja poslije praznika Pedesetnice i sljedeći dan, ponedjeljak, počinje Petrovski post, tako da može da bude različite dužine trajanja. Ove godine nekih mjesec dana, tačno mjesec dana traje, nekih godina bude kraći, par sedmica, nekih godina zna da bude malo i duži, kao skoro božićni, a suštinski ovaj post nije toliko strog post po tom pitanju, znači pravilo u tom jelu, da tako kažemo, taj tjelesni dio posta nije toliko strog i nekako i vjernicima nekako čak i najlakši da se iznese, pošto sad, Bogu hvala, izobilje već plodova sa njiva, raznih salata, voća, povrća, ovoga, onoga, tako da vrlo lako može da se iznese ovaj post. I koliko je poznato u predanju, ovaj post je jedan od posljednjih koji je uveden u Svetoj pravoslavnoj crkvi. Recimo, interesantno je da se u Njegoševom gorskom vijencu ne pominje ovaj Petrovski post, pa čak ni Gospojinski post, nego u onome kad su kretali da vraćaju ovdje braću koji su se prevjerili u muhamedansku vjeroispovijest, pa kaže, ne treba ništa drugo da radite, no da šarate, da srpske badnjake nalažete, šarate Uskrsova jaja, časne dvoje postah zapostite, za ostalo kako vi je drago. Znači, to se uglavnom misli samo na božićni i na vaskršnji post, što do duše ima nekog svog opravdanja, jer Petrovski post pada u vrijeme kada je veoma intenzivan rad na polju i koji zahtijeva dosta fizičkog napora i recimo to je već vrijeme kosidbe, da se sadi, da se kopa, da se ore, da se ne znam šta već sve ne i tako dalje, tako da ko se bavi tim poslom, što se kaže, malo sam široke ruke po tom pitanju i vrlo često razriješim neka nabijeli mrs ili nešto, ipak ljudima treba malo snage za te teške fizičke poljske radove i tako dalje, pa a da im se to računa, što se kaže, kao post, jer opet gore po tim selima, negdje u mojoj bivšoj parohiji, Kučima, Bratonožićima i Vasojevićima, nije baš lako bilo ni postiti, pa ovako ili samo prvu i zadnju nedjelju, pa dosta. Evo, oče, iz prvog pitanja naših slušalaca za večeras, kako u profesiji i u poslovima koji su vezani za javnost imati samopouzdanja i sigurnosti u sebe među ljudima koji nisu u vjeri, a da to ne pređe u gordost i sujetu? Pa ako čovjek se bavi svojim tim javnim, koliko sam mogao da razumijem iz pitanja da se radi o nekoj javnoj sferi tipa novinar ili ne znam javna ličnost ili što li već i tako dalje, sasvim normalno radite svoj dio posla, ne provocirajte da ste vjernik ako ste u okruženju ljudi koji ne vjeruju u Gospoda, jer vrlo često to i svojim parohijanima kažem,
Pogotovo se to dešava kad mladi momci i djevojke priđu crkvi, pa onda hoće nekako na silu da natjeraju i svoje roditelje i onda to uglavnom bude kontraefekat. Da ništa nego sasvim normalno, fino, lijepo, ako to nije bogohulni neki posao, normalno radite svoj posao javan i ostalo, vodite računa, smirujte se, isto kao što ne činimo mi sveštenici čudesa, nego Bog kroz svoje svete, niti svetiteljske mošti čine čudesa, nego Bog kroz blagodat Svetoga Duha, kroz te svetiteljske mošti. Tu je najbitnije dakle da se smiravamo, da se vratim na ono sa početka kad smo tumačili evanđelje, riječi Gospodnje, bez mene ne možete činiti ništa, samo jednostavno voditi računa da se normalno radi svoj posao u slavu Gospodnju, da se usavršavamo također u tom poslu, kao što nam je Gospod predao taj talant i to je to. Kako će da unaprijed znamo da li Hristos želi da mi uradimo neko djelo i kako da se oslobodimo oslanjanja na sopstvene pomisli, pita slušalac. Vrlo je veoma interesantno pitanje i može da se primijeni dosta u nekom parohijskom iskustvu i nekom parohijskom životu. Jer uvijek znamo, uvijek praktikujemo da se pomolimo Gospodu kad nešto tražimo od Gospoda, recimo da nam bude u pomoći prilikom izgradnje kuće, primjera radi, ili ne znam koji, nebitno koji primjer bismo tu dali i tako dalje. Sad, ako nam je na tom putu stvarno dosta iskušenja i nikako što se kaže da nam se otvori put, što kažu u nekim stvarima i tako dalje, onda treba malo da razmislimo, stanemo, razmislimo i da vidimo da li je to što mi želimo. Ovo sam dao samo primjer, znači ne mora da bude ovo sad neka dogma, pravilo, ne znam šta već sve ne. Samo primjer sam dao. Što se tiče izgradnje kuće, da me ne shvate previše ozbiljno slušalci. Dakle, da li je to što mi tražimo od Gospoda u tom momentu korisno za naše spasenje ili nije korisno za naše spasenje? Ako smo sav život svoj, sami sebe jedni i drugi, sav život svoj predali Hristu Gospodu, opet će Gospod po svojoj ljubavi na neki način da nam spriječi ako to što želimo nije baš na naše spasenje i na našu i duhovnu i duševnu i tjelesnu korist. I tako bi trebalo i da i razmišljamo i rukovodimo se prema i našim mislima, a ne da opet ko neka razmažena djeca na neki način pohulimo na Boga, Bog mi nije dao to, a što ja držne daj tamo, a meni to treba, pa možda treba, možda i ne treba, možda i to baš i nije toliko baš korisno ako čovjek već ima. Zato i pravoslavna crkva i uči svakoga čovjeka malo više skromnosti i malo više uzdržanja od sve, da se u svemu ponašamo i da sve koristimo u nekom normalnom, u nekim normalnim količinama i tako dalje. Sljedeće pitanje, oče Branko, koje su postavili naši slušaoci, da li tjelesni bol donosi duhovnu utjehu i treba li ga zbog toga prihvatati sa radošću? Evo, baš u nedjelji svih svetih možemo da se prisjetimo žitija mnogih svetitelja koji su sa radošću i mučenika naravno, koji su sa radošću pretrpjeli stradanje i veoma bolna stradanja za Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Evo recimo da napomenemo đakona Avakuma, koji na preklinjanja svoje majke da se odrekne Hrista, samo da i kune ga maltene svojim majčinim mlijekom kojim ga je zadojila, samo ne bi li mu sačuvala život, eto, pošto je majčinska ljubav, pa zna da pređe malo i u neke druge kategorije, da tako kažemo, gdje đakon Avakum odgovara: hvala ti majko na mlijeku koji si me zadojila, ali ti ne hvala na besedi ovoj. Srbije Hristov raduje se smrti. Znači, dakle, svjestan je da ide u svoju tjelesnu smrt đakon Avakum, ali isto tako svjestan da zadobija vijenac vječnog života kroz tu svoju mučeničku smrt. Tako da i tjelesni bol. Evo, svjedoci smo i novoprojavljenog svetitelja Božijeg starca Pajića Svetogorca, koji je trpio ogroman tjelesni bol zbog
raka pluća, čini mi se da je decenijama je se borio sa tom bolešću i tako dalje, pa je opet to stoički podnosio i opet izlazi u susret svakome koji je došao kod njega po utjehu, po savjet, po molitvu, po bilo šta drugo i tako dalje. Sa radošću je podnosio, znajući isto kao što i apostol Pavle govori o tome, dade mi se žalac u grudima, 3 puta moli Gospoda da odstupi od mene, pa mi Gospod odgovori, dosta ti je blagodat moja. Tako da i kroz tu duševnu bol, tjelesnu bol, mogli bi, ko ima dovoljno snage duhovne, naravno da razumije to kao nešto što ga učvršćuje na putu spasenja i bogopoznanja i trpljenja i svega ostaloga redom, ta tjelesna bol može da se ponese sa radošću, što je opet iskazano u onoj našoj narodnoj poslovici, kad ti sve ide potaman, ti turi kamičak jedan u cipelu, nek te žulja. Da imaš u čemu da razmišljaš i da te onako malo muči, što se kaže. Ima, kaže slušalac, ljudi koji pravi pakao dožive još u ovom svijetu i pita da li i oni mogu pokajanjem, odnosno takvi, da zadobiju carstvo nebesko. Ima jedna anegdota kad je srela se 2 prijatelja, pa razgovaraju nešto o raju, paklu, kako, šta, gdje, kud i tako dalje i tako dalje. Pa ovaj jedan se na kraju žali, pa ne znam veli šta je, nemam nikakav osjećaj radosti, maltene niko ne želi sa mnom ni da progovori, ja isto nemam živaca nikoga ni da saslušam, živim maltene sam ko pustinjak. I ovaj prijatelj mu kaže, čovječe, pa ti si već u paklu. Dakle, pakao je odsustvo ljubavi, pakao je odsustvo zajednice, pakao je odsustvo empatije, pakao je odsustvo pažnje prema bilo kome, pakao je u suštini postavljanje sebe u taj neki centar svijeta, misleći da smo mi sami sebi dovoljni, što je u suštini bolest ovoga 20. i 21. vijeka, gdje se najviše govori o tome da su najbitnije moje potrebe i svi ovi koji su oko mene treba samo isključivo meni da služe, da ja i zadovoljim svoje neke životne, biološke uglavnom potrebe i da je samo to jedino važno na ovome svijetu i ništa više i svako treba da se trudi samo meni da udovolji, a ja nijesam dužan nikome da udovoljim niti da prema bilo kome pokažem empatiju i bilo kakvu pomoć i bilo šta drugo i tako dalje. To je pakao. Sad, drugi dio pitanja, kako rekoste, i da li oni koji pokajanjem mogu da zadobiju carstvo nebesko? Naravno da mogu. Naravno da mogu. Pokajanjem se i oni koji su pravednici opet imaju svoje pokajanje, znajući, jer su malo više svjesni, malo više od ostalih svjesnih grehova koje čine, i uvijek sa tim prisutnim pokajanjem se zadobija to carstvo nebesko upravo u spremnosti da priznamo pred Gospodom, Gospode, sagriješih, oprosti, kao bludni sin što se kad je došao sebi, oče, oprosti, nisam više dostojan nazvati se sinom tvojim, sagriješih nebo i zemlji, i tebi nisam više dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednoga od najamnika svojih, a opet ga Otac milostivi po svojoj ljubavi, koja je slika bogočovječanske ljubavi Oca našeg nebeskog i Hrista Gospoda prema svima nama, ponovo prima u to dostojanstvo sinovsko, kojim smo u stvari mi ovdje prizvani da kroz Hrista i sa Hristom i u Hristu se vratimo u sinovsko dostojanstvo Ocu našem nebeskome kroz zajednicu u svetoj liturgiji, kroz sveto pričešće, pričastije na crkveno-slovenskom znači zajednica, u prevodu znači zajednica, kroz zajedničarenje jedni sa drugima i tako u zajedničarenju sa Hristom vraćamo se u to sinovsko dostojanstvo i upravo i kroz pokajanje, tako da i ovi koji nemaju taj osjećaj, koji nažalost nemaju u početku taj osjećaj ljubavi i saradnje jedni sa drugima, jer na to smo prizvani, kako se odnosimo prema drugome, tako se odnosimo i prema, takav je naš odnos i prema Bogu. Kroz to pokajanje svako od nas dakle može da zadobije carstvo nebesko i kroz, naravno, uz pomoć blagodati Božje i blagoslova Božijeg. Evo, ovo se pitanje nadovezuje na prethodno. Slušalac je zamolio da objasnite Hristove riječi, carstvo nebesko unutra je u vama, i pita da li se radost kao kategorija može uvećavati u vječnosti. Da, upravo se ovo pitanje nadovezuje na ovo prethodno, upravo to naše stanje svijesti, naše stanje ljubavi, količina ljubavi koju imamo,
nas određuje jesmo li u stvari Hristovi ili nismo u stvari Hristovi. Sva priča je o tome da li, što je govorio i prepodobni Justin Popović, vidio si brata svoga, vidio si Boga svoga. Dakle, svaki čovjek uvijek treba da imamo pred sobom u mislima da je svaki čovjek, svaki odreda, svaki bogovetni čovjek na kugli zemaljskoj je stvoren po liku i podobi Božjem, da je znači svaki čovjek ikona Božja i pa prema tome i na taj način kao prema ikoni Božoj treba da se odnosimo prema svakome čovjeku kao prema najbližemu svome, to jest kao ikoni Božjoj, jer i kroz njega i kroz svakoga čovjeka se projavljuje slava Božja, kroz njegov život, kroz njegov način života, kroz njegovu ljubav prema bližnjima svojima. I zato se kaže carstvo Božje je unutra u vama i kako se zadobija carstvo Božje upravo tim usredsređenjem uma svoga na pročišćenje razuma i na očišćenje duše, kad svoj uznesemo prema višnjim stvarima, a nema veće stvari nego što je ljubav Božja prema nama, jer sve što Gospod čini prema nama, čini svoje ljubavi prema nama, da napunimo, da se ustremimo prema toj ljubavi Božjoj, da zadobijemo makar milimikron te ljubavi koja će izobila, će se izliti u srca naše i utrubu naše, i to je ono što kaže Gospod na prazniku Pedesetnice: ko vjeruje u mene, iz njegove utrobe će izići rijeke vode žive, a to govori o blagodati Duha Svetoga, znači ko ispovijeda Hrista, ko smjelo svjedoči Hrista, zaista će kroz blagodat Duha Svetoga izići rijeke vode žive, premudrosti Božje, mudrosti razuma i svega ostaloga čega su se u stvari udostojili bogonosni oci koje danas na praznik svih svetih proslavljamo i koji su Hrista posvjedočili i prenijeli nam preko svojih napisanih dijela od Grigorija Palame, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatousta i dalje, Josifa Isihaste, pojasnili nam u stvari kako, na koji način zadobijamo upravo tu ikoničnost Božje ljubavi prema nama i mi jedni prema drugima. Da li se radost kao kategorija može uvećavati u vječnosti, na to još nisam odgovorio. Naravno da se može uvećavati u vječnosti. I u tom uvećavanju radosti u vječnosti ima jedan kraj. To je beskraj. Isto od prepodobni Justin Popović. Da li, oče, molitva po samoj prirodi ima granicu nakon koje ona to prestaje da bude? Nema granicu. Molitva, po mom skromnom mišljenju, molitva ne može da ima granicu, čak i kad je čovjek mehanički izgovara u tom svom molitvenom pravilu i kada stoji kao, hajde kažem malo da se našalimo, kao balvan na liturgiji i tako dalje. Nema tu nekog kraja kad molitva prestaje da bude molitva. Molitva je uvijek molitva. Molitva je razgovor sa Bogom. Molitva je hrana duši. Molitvom se duša hrani. Pa i kad nam je to jelo malo neukusno ili smo zaboravili ili mi čisto ga jedemo mehanički i ovo može da bude na neki način kad se mehanički molimo, molitva ostaje molitva i tu je kraj priče i ona ne može nikako da prestane da bude molitva. To divno govori, ja mislim, Starospajec i Svetogorac, pardon, crkva je, kaže, brod. Zato imamo i tipove crkve, jednobrodna, trobrodna i tako dalje i tako dalje. I ti se ukrcaš na taj brod. I u jednom momentu stignete malo umor i malo zaspeš. Ili uopšte ne učestvuješ u upravljanju brodom, nego si se zamislio gledajući obalu neku i tako dalje i tako dalje. Ali brod te i dalje nosi tamo prema cilju. A cilj broda, koji je crkva, jeste spasenje. Znači, brod te i dalje, bez obzira na tvoje učešće, kad si se ukrcao na taj brod, ti već ideš, brate moj, prema cilju ili sestru. Tako da molitva nikad nema kraj, niti može da ima kraj. Gospodи se Hristi, Sine Božji, pomili me grešnog. Gospodi 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 se Hristi, Sine Božji. Otvarao na pobjego, ropstva egipatskog, sam Mojsej je pođo, stigom sve do Sinaja, na Sinaj da uziđem, na Sinaj da uziđem,
Pitajte sveštenika. Poštovani slušalci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, da podsjetimo da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Ako ste propustili uvodni dio emisiju možete naći na internet sajtu našeg radija, a mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Oče Branko, šta je zapravo pali razum i da li on predstavlja prepreku u pravilnom razumijevanju dijela svetih otaca i svetog evanđelja? Ako da, šta da radimo da bismo izbjegli nesporazume i pogrešne zaključke, pita slušalac. Ovako malo više psihološko pitanje, da tako kažem. Čini mi se da se time bavio najviše sveti Grigorije Palama. I djelimično i Grigorije Bogoslov i Vasilije Veliki, da su razdvajali taj umstveni dio, da tako kažem, ljudskog bića, jer u čovjeku dejstvuje i duh i duša i tijelo. Tako da je energije duše, da tako kažemo, su bile podijeljene na razum i dušu. Je ono što je božansko. Razum je ono što je maltene zemaljsko, a duša je ono što sve to pokreće. Koliko sam mogao da razumijem, nešto sam i skoro čitao oko toga, ali u ovom mnoštvu informacija čovjek malo i nešto pozaboravlja. Tako da u suštini, ako se dobro sjećam po riječima svetog Grigorija Palame i svetog Vasilija Velikog, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske, ako nije usredsređen na ono višlje, ono što je Božje, ono što je božansko, onda u razum ulaze pomisli koje su prisutne u ovom svijetu. Usredsređenost uma prema višljim stvarima čisti te pomisli i oslobađa dušu tereta i bola i bilo čega drugog. Dok odsustvo usredsređenosti prema višljim stvarima, prema nebeskim, prema vječnim, prema neprolaznim, daje prostora razumu da padne u iskušenja ovoga svijeta, bukvalno da čovjek počne više da se bavi, ajde da kažemo, materijalnim stvarima i onome svemu što ga odvraća od Gospoda, pa čak posljedično svemu tome dovodi čovjeka i do grijeha, a već kad je čovjek u grijehu, onda je već i duša u stanju oboljelosti na neki način. Mislim da je o tome pisao i mitropolit Jeretoj Vlahos, i kod njega sam nešto čitao oko toga, ali sad bi mi trebalo, možda bi već ovo malo više svetotačka literatura, pa da pokušavam da malo uprostim dragim slušalcima šta u suštini predstavlja pali razum. A da li može da se i u suštini, dakle, da ta palost razuma zaista nam predstavlja prepreku u pravilnom razumijevanju dijela svetih otaca i samoga svetoga evanđelja, jer ono što nas upućuje na vječno i neprolazno možemo shvatiti jedino ako smo i mi upućeni i usredsređeni i pokrenuli se prema onome što je vječno i neprolazno. Sad, šta da radimo da bismo izbjegli nesporazume i pogrešne zaključke? Smirenje. I polako, post, molitva i razmišljanje i promišljanje o svakoj toj maltene rečenici koja nam se daje po blagodati Duha Svetoga kroz svete oce bogonosne koji su svojim ličnim podvigom, ne smijemo da zaboravimo da su i sveti Vasilije Veliki i sveti Grigorije Bogoslov i sveti Grigorije Palama bili veliki podružnici, pogotovo sveti Grigorije Palama kao osnivač isihastičkog pokreta, to jest molitvenika koji su zaista tražili fizičku samštinu da bi u duhovnom i duševnom i razumnom dijelu bili u zajednici sa Bogom. Kaže ovako, prva rečenica prve pouke lestvice glasi: čovjek koji odista voli Gospoda i stvarno ište buduće carstvo, čovjek koji zaista pati zbog svojih grijehova i koga su stvarno ispunile misli o muci i sudu vječnom,
Čovjek koji ozbiljno strahuje pri pomisli na svoju smrt više nije u stanju da vodi računa o imovini, novcu i slavi ovoga svijeta, o roditeljima, prijateljima, braći, niti o bilo čemu zemaljskom. Slušaoc ne razumije, ovo više nije u stanju. Nekako može da osjeti da to znači da čovjek Božji živi potpuno odvojen od svijeta, ali kaže, ovo neću ni čitati. Da, dobro. Iskreno rečeno, evo za moju bruku, lestvicu Svetog Jovana Lestvičnika nisam čitao, nisam bez ikakvog opravdanja i tako dalje. Mislim da ovdje Sveti Jovan Lestvičnik govori u jednoj drugoj, možda i mali prevod, možda malo najsrećnije urađen, jer čovjek koji stvarno ište buduće carstvo i koji pati zbog svojih grehova i koji misli o svojoj muci i sudu vječnom, daleko od toga da neće voditi računa o svim ovozemaljskim potrebama svoje porodice i svojih bližnjih i tako dalje, nego neće mu to biti prevashodno. Mislim da u tom smislu treba da se razumije ova prva lestvica, to jest ne dozvoljava sebi da počne da robuje tim stvarima koje ga odvajaju od Boga. A što kaže i sam Gospod, ne brinite se šta ćete jesti i šta ćete piti, sve to traže i ne zabošće, nego ištite najprije carstvo nebeskoga, svega ostaloga će vam se dodati. Dakle, zna Gospod da nam treba sva ova zemaljska hrana i ostalo, i da mi našim trudom naravno ubiramo plodove sa naših njiva ili u našem preduzeću gdje radimo za platu i tako dalje i tako dalje i tako dalje. I naravno, jer se upravo kroz taj naš trud prema drugima ogleda naša ljubav i prema Bogu, kao što smo i malo prije govorili, tako da ne bih se baš služio, mislim prije više da je malo prevod malo neadekvatno urađen, da čovjek koji stremi carstvo nebesko nije više u stanju da vodi računa o imovini, novcu i slavi ovoga svijeta i tako dalje. Sad, ima i druga strana, ja ovo govorim samo za ljude u svijetu. Ajmo sad pričamo o monaštvu, koji su ljudi stvarno ostavili sve brige ovoga svijeta, predali sami sebe i čitav život svoj Hristu Bogu našem, u svom poslušanju, u manastiru i tako dalje, svom duhovnom ocu, i to je već njihovo stvarno, a opet i manastiri vrlo dobro vode računa o manastirskoj imovini, jer i to je neki domaćinski odnos, neki domostroj koji nam je Gospod ustrojio, koji nam je Gospod dao da vodimo računa o imovini, pa šta više o čitavoj tvorevini koju je Gospod dao čovjeku na upravljanje. Znači, rađajte se, množite se, vladajte, napunite zemlju i vladajte njome. Znači, Gospod je dao čovjeku kao vrhuncu svoga stvaranja svu tvorevinu na upotrebu. Druga je priča što je čovjek malo ne koristi na blagosloven način, nego malo više uništava nego što je koristi onako kako treba. Ne spi dušo
Pitajte sveštenika. Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Kaže slušalac da ne zna kako da pobijedi svoju nervoznu prirodu, impulsivno i nepromišljeno ponašanje koje loše utiče na njegovo raspoloženje i na raspoloženje njegove supruge, ne često, ali dovoljno je jedanput dnevno pa da ostavi loše posljedice. Na primjer, kaže da bi dokazao da je u pravu i da je supruga pogriješila prema njemu, dolazi do podizanja tona. Obično su u pitanju neke gluposti, a oboje su i dosta slični. Kaže da je svjestan svojih grešaka, da se posle kaje, ali da opet uradi isto, pa pita kako da to pobjedi. Pa prvo i osnovno, ono što je glavno prilikom služenja svete tajne braka, centar svega toga jeste u onoj molitvi gdje sam Gospod kaže da ostavit će čovjek oca svoga i mater svoju i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Pardon, i onaj koje je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja. Vrlo često govorim na predbračnom ispitu mojih parohijana koje vjenčavam i u samim besedama poslije svete tajne braka i služenja svete tajne braka često govorim da u braku ne postoji ja, nego da u braku mora da bude samo mi. Jer i sama molitva kaže vjenča ih u jedno tijelo. U jedno tijelo, znači muž i žena u braku nisu više dvoje. I to je ispunjavanje još nekih drugih stvari što je karakteristično i za naš jezik, da naš narod to vrlo mudro kaže muški i ženski pol. Pol potiče od riječi polovina. Znači da dvije polovine čine jednu cjelinu, jedno cijelo. Tako da muž i žena su tu koji dopunjavaju u suštini jedno drugo. Sad, posljedica, šta je uzrok u stvari ovoga ponašanja koji je naš brat iskazao, jeste u suštini ta, da kažemo, gordost. I ta neka potreba da se uvijek dokaže da je on nešto u pravu, što je opet možda posljedica pogrešnog razumijevanja patrijarhalnog ustrojstva nekadašnje naše porodice. Muž je u braku pozvan i prizvan da bude Hristos, ikona Hristova. A žena je pozvana i prizvana da bude kao crkva Božja koja sabira svoja čeda sa svih strana i stvara to jedno lijepo, divno porodično gnijezdo. Šta znači ovo da muž treba da bude kao ikona Hristova? Treba da bude spreman da žrtvuje sebe i da zaboravi na sebe zaradi svoje porodice. Maltene da zaboravi na sve svoje prohtjeve zarad svoje porodice, isto tako kao što i žena treba da zaboravi na sve svoje prohtjeve zarad porodice i sklada u braku. To je taj, da tako kažemo, i taj neki ideal kome se stremi, koji nije nedostižan, ali naravno da treba tu malo dati malo svoga truda, kao i u svemu ostalome što činimo ovdje na zemlji u toku svoga ovozemaljskog života, pogotovo na putu našega spasenja i bogopoznanja, jeste upravo da uložimo taj neki trud. Tako da bih bratu našem preporučio i njegovoj supruzi da malo više trpljenja pokažu jedno prema drugome, to je najvažnije, i ništa manje važno da pokažu razumijevanje jedno prema drugome, da ne mora uvijek na prvu da se odreaguje i tako dalje, jer ne daj Bože iz tih nekih malih čarki može da je iskrsne neka možda malo veća, pa onda to dovede do još veće, pa do još veće, i što je naš slušalac, naš brat lijepo sam primijetio, uglavnom oko nekih gluposti, koje nisu nešto mnogo bitne niti važne, ali eto to neko ćeranje inata između supružnika je kontraproduktivno i ne služi spasenju ni jednome, ni drugome, niti održavanju braka, niti bilo čemu drugom. To je ono glavno pravo kako ide,
nadam se da mi slušaoci radija Svetigora neće zamjeriti. Ima jedna definicija braka, ovako malo šaljiva. Brak je institucija u kojoj je jedna osoba uvijek u pravu, a druga je muž. Eto, malo šala, nije na odmet. Slušalac je zamolio da prokomentarišete riječi proroka, poslušnost je bolja od žrtve. To su iste one riječi koje je Gospod uputio farisejima i književnicima i sadukejima. Idite i naučite se šta znači milosti hoću, a ne žrtvoprinošenja. Poslušanje je jedna od najvećih vrlina kada se iskazuje naše poslušanje prema zapovijestima Gospodnjim, koje nam je Gospod podario da izvršavamo ovdje na zemlji. I ako ih u radosti poslušanja izvršavamo, a ne nešto pro forme i čisto reda radi, onda smo u poslušanju prema volji Gospodnjoj. A kada smo u poslušanju prema volji Gospodnjoj, onda smo na pravom putu da nas Gospod prepozna kao svoje, što smo i čuli u današnjem evanđelju, dakle da smo spremni da se ne odreknemo Gospoda pred ljudima ovoga svijeta i silnicima ovoga svijeta, nego da smo u poslušanju prema volji Gospodnje spremni da idemo, što se kaže, do kraja. Tako da je poslušanje i prvi monaški zavjet, onda tek ide bezbračnost, pa onda siromaštvo, tako da je poslušanje i prvi zavjet i prva i najveća vrlina za svakoga pravoslavnog hrišćanina i poslušanje prema svom duhovnom ocu, poslušanje i prema zemaljskim vlastima ukoliko se to ne kosi sa našim hrišćanskim načinom života i ostalo redom i tako dalje, poslušanje prema roditeljima, poslušanje prema nastavnicima, prema profesorima, prema učiteljima i tako dalje i tako dalje i tako dalje. To je ono što hrišćane čine u pravom smislu riječi, u pravom smislu riječi hrišćanima. A žrtvoprinošenje i žrtva koju prinosimo, to u ovom smislu to treba tumačiti više kao neke običaje koje ispunjavamo. Običaji su više izraz forme koja je proizišla iz suštine poslušanja, da se tako nekako izrazi. Mi sad ta forma može i da se mijenja, može da bude drugačija, može da bude jednog, drugog, trećeg, petog vida i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Tako da je poslušanje ono što je glavno za svakoga pravoslavnog hrišćanina. Još jedno pitanje o poslušanju, da prokomentarišete citate: postani rob da bi postao slobodan čovjek, i ko se ne potčini jednom, počinit će se mnogima i na kraju ostati nepokoran. Ovo upravo kaže da malo ovako nerazumljivo strožije, ako postaneš rob, onda ćeš postati slobodan čovjek, misli se da postanemo svi sluge Božji. Kao što mi u suštini jesmo, svako od nas pojedinačno sluga Božji, i ja kao sveštenik i vi kao voditelji, urednik ove emisije i tehničko osoblje koji uređuje ovu emisiju, svi su mi sluge Božje, svako na svom poslušanju koje vrši u ovozemaljskom životu i u toku svoga života i tako dalje. Ako se ne počinjemo volji Gospodnjoj, to je ovaj drugi dio pitanja, i ako ne postanemo pod znacima navoda robovi Božji, a u suštini nismo robovi nego smo sinovi Božji, a sluga i u robu stvari to je prvi stepen uzrastanja do sinovskog dostojanstva, koji se dešava, koji se manifestuje time da ispunjavamo zapovijesti Božje i straha od kazne. A kad dođemo u sinovski stepen prema Ocu našem nebeskome, onda činimo sve što po zapovijestima Božjim iz ljubavi prema Gospodu. To je to sinov, kao što sin iz ljubavi prema Ocu ovozemaljskom čini ono što je dobro za kuću i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Tako i na ovaj način ispočetka kao robovi, kad postanemo robovi Božji, to je naš prvi korak na putu našega spasenja i bogopoznanja. Zato ide ovaj drugi dio pitanja, kako ono bješe, ko se ne počini jednom, u smislu jednome. Jednoj osobi počinit će se mnogima. Počinit će se mnogima i na kraju će ostati nepokoran. To je to, onda će postati rob strastima, postaće rob grijehu, postaće rob svemu onome što nas odvaja od blagodati Božije. Koji su, oče, uzroci nastanka pomisli?
Pa to se oko toga mnogo lome koplja, pravo da vam kažem, i u svetotočkoj literaturi. Evo, starac Pajsije Svetogorac kaže, pomisli su tu pa tu. Uglavnom, sveti oci su u jednomisliju po pitanju tome da su uzroci pomisli uglavnom naša grešna priroda. I neko naše podsjećanje na neke grijehe koje smo ranije učinili, pa mislimo da je to možda čak i dobro, pa se malo podsjetimo i ne znam šta već sve ne. A starac Pajsije kaže jednu veoma interesantnu stvar. Pomisli su tu pa su tu. One su kao avioni. I oni prolaze. Problem nastaje onoga trenutka kada i mi napravimo aerodrom u našim glavama. Mnogo lijepo rečeno od starca Pajsije. I zaista, kako čovjek da se bori protiv svih tih pomisli? Molitvom. Vrlo jednostavno molitvom. Hoće li to biti samo obično Gospodi pomiluj na brojanici ili Gospodi Isuse Hriste Sine Boži pomiluj me grešnoga, ili na neki drugi način, 1 put, 2 put, 3 put, 5 puta Oče naš, ili na neki drugi način već po blagoslovu duhovnika ili čovjek kad već krene da mu se javljaju te pomisli svojim sopstvenim snagama, jer naravno ni duhovnik ne može biti 24/7 biti dostupan svojim duhovnim čadima. Znači, jedino se molitvom borimo protiv pomisli i odbacujemo te pomisli iz tog našeg, koje su proizvod našeg grešnog stanja uma, da bi pročistili taj ponovo i usmjerili ga prema onome što je vječno i neprolazno, na taj način čisteći i pročišćujući naš razum i dušu. Slušalac je zamolio da protumačite dio iz poslanice Svetog apostola Pavla Korinćanima. Ako se treba hvaliti, nemoćima svojim ću se hvaliti. Pa upravo se ovo sve nadovezuje na ovo što smo i malo prije rekli. I opet na drugom mjestu apostol Pavle kaže sve mogu u Hristu koji mi moć daje. Dakle, Gospod je taj koji nam daje sve i zato ćemo se hvaliti sa našim nemoćima, apostrofirajući na taj način i naglašavajući u stvari na taj način našu grešnost, našu nemoćnost i da bez Hrista, bez Gospoda ne možemo činiti ništa. I zato ćemo se hvaliti našim nemoćima, jer Gospod je taj koji sve te naše nemoći liječi svojom blagodaću i svojim blagoslovom i svojim čovjekoljubljem na kraju krajeva. Eto, tako da istumačimo. Koja je razlika između voljnih grijehova i onih učinjenih usled spleta okolnosti? Ima tu i pitanje, neće ranije je bilo, čini mi se, voljni i grijeh i urnih učinjeni usled spleta okolnosti ili manji ili veći grijeh. Grijeh je grijeh, kako god. Da li će, ima taj dio voljno učinjenog grijeha, uvijek se molimo i razračna molitva na kraju svete tajne ispovijesti i prilikom čitanja molitvenog pravila pred sveto pričešće, uvijek se molimo da nam Gospod oprosti grehove koje smo učinili voljno ili nevoljno, riječju, djelom ili pomišlju i tako dalje i tako dalje. Voljno učinjeni grijeh je praktično splet okolnosti koje mi sami pravimo. A može da se desi baš splet okolnosti da čovjek u brzopletosti svojoj načini taj neki grijeh. A nema ni jednoga grijeha koji neće biti oprošten pred Gospodom osim onoga koji nije pokajan i nije ispovjeđen. Znači, grijeh može biti onaj manji, veći, grijeh je grijeh. Znači, suma sumarum, grijeh je grijeh, koliki god bio, šta god bio, može i za najmanji grijeh. To je kod Dostojevskog u Braći Karamazovima za onaj čuveni struk luka. Govori o gordosti, pa ovo je moj struk luka kojom se milošću Božjom starca Zosime ona žena spašavala i tako dalje. Ovo je moj struk luka jer su se za njene noge zakačili mnogi drugi koji su htjeli da se izvuku iz paklenih muka i u tom trzanju ovo je moj struk luka i ta struk luka je pukao pa se i ona vratila nazad u paklene muke. Tako da malo nije toliko vezano za ovo, nego govorimo o gordosti i samoljublju i sebeljublju, ono što mislimo da je samo naše, a opet učinili smo taj grijeh što nismo prepoznali blagodat Božju koji preko nas nedostojnih izvlači mnoštvo iz paklenih muka i da bi trebalo u stvari mi sa ljubavlju da prihvatimo i to što nam je Gospod podario, taj oproštaj grehova, da i mi pomognemo nekome drugome da mu Gospod oprosti grehove.
Koji je, oče, smisao toga što u pojedinim svetogorskim manastirima postoje kosturnice u kojima se čuvaju lobanje upokojenih monaha, pita slušalac. To ne samo lobanje, nego i njihove ostale kosti koje se pohranjuju u jednu zajedničku kosturnicu. Prvo možemo da kažemo da je više to iz nekih praktičnih razloga zbog nedostatka prostora za formiranje možda većeg groblja i tako dalje, a drugo što se na svim tim moštima i lobanjama upisuju imena tih monaha koji su boravili u tom manastiru i što se konkretno recimo i za kosturnicu manastira Hilandar, iako nažalost nisam nikad bio, ali su mi mnogi moji parohijani i sveštenici braća svjedočili o bojama tih lobanja koje se nalaze u kosturnici manastira Hilandara, pa imamo 3 boje, one koje su žute kao vosak, to su maltene svetitelji, koji su se zaista dobro potrudili, dobar rat ratovali, trku završili, vjeru sačuvali, što kaže apostol Pavle. Ima drugih koji su bijele boje, to oni koji su ispunili monaški zavjet, a nisu neki preveliki trud uložili, a Boga mi ima srećom vrlo malo onih malo tamne boje koje su izgleda malo griješili. Tako da jedan od razloga ovih kosturnica i izlaganja lobanja upokojenih monaha jeste da onima koji su sada ovdje na zemlji pokaže se primjer kako Gospodi kroz ljudske kosti projavljuje slavu svoju u toj boji njihovih i kako treba kao primjer, ili da im posluži kao primjer kako treba da se potrude da bi zadobili vijenac u Carstvu nebeskom, Hristovom, vječnom i neprolaznom. Da li je civilizacija u stvari odstupanje od Hrista ili je Božja? Civilizacija je jedan proces u istorijskom trajanju ljudskog roda. Pa imamo primjera minojske, kritske, sumerske, ne znam, mesopotamske civilizacije, tako dalje, etrurske civilizacije, vinčanske civilizacije i tako. Otprilike to je jedan proces uzrastanja, da tako kažem, ljudskog roda kroz istoriju, gdje mu je Gospod pomalo i polako na neki način otvarao oči da dođu do nekog određenog stepena razvoja koji bi im pomogao da bolje upravljaju tvorevinom Gospodnjom. Opet bih se vratio na ono što smo malo prije pričali, da je Gospod stvorio čovjeka da upravlja tvorevinom koju je Gospod stvorio i dao čovjeku da na blagosloveni Bogom ustanovljeni način upravlja tvorevinom, da tu tvorevinu koju mu je Gospod podario na upravljanje ponovo prinosi na neki način kao žrtvu svom stvoritelju. Sad, pogrešnim na neki način, da tako kažemo, razvojem civilizacije došlo se do toga da osim što plodove civilizacije čovjek koristi za svoje biološke potrebe i tako dalje, koristi i za prekomjerno umnožavanje bogatstva, ličnog bogatstva. Da dolazi do toga da pojedine, ajde da kažem, možda i države, možda i pojedinci su spremni da žrtvuju ljudske živote samo da bi ostvarili te neke svoje ekonomske, da tako kažem, ciljeve, koristeći tvorevinu Božju bukvalno kao sredstvo za bogaćenje. Eto, da budem onako malo krajnje jednostavan, a ne mnogo napadan, a pritom ne želeći da to svoje bogatstvo podijele sa drugima. Tu se sad javlja taj problem pogrešnog razumijevanja civilizacije, jer to je opet Bogom ustanovljen proces, ali grešna priroda ljudska usmjerava domete civilizacije, nažalost, na ljudsku propast i propast ljudske civilizacije. Pa evo, Bog je dao i da se čovjeku da pronađe i nuklearnu energiju. Pa prije toga je Bog dao čovjeku da pronađe silu baruta. Pa čovjek nije to, vrlo malo se snaga baruta kao eksplozivnog sredstva koristi za probijanje puteva i ne znam, kopanje u rudnicima i tako dalje, nego se mnogo više koristi na uništavanje ljudskog roda, na ubijanje, ratove i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve nama Gospod daje na korist, ali mi svojim grijehom, samoljubljem i sebeljubljem i svojom gordošću sve to okrenemo u stvari na svoju sopstvenu propast, a zaboravljamo da
Šta god steknemo ovdje na zemlji, ništa sa sobom nećemo ponijeti u grob, što stoji kao epitaf na jednoj grobnici koju gledam iz oltara u crkve u Doljanima. Ovdje će biti svi ljudi siti, nepravda ovdje nikog ne bode, 2 metra dužna, najviše nužna. Radovan Bogićev Ivanović. Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, oče Branko. Da li potreba čovjeka da gospodari tvorevinom potiče iz želje da je upozna ili iz želje da je pobijedi? Pa evo, tu upravo smo i malo prije govorili o tome i to je interesantno. Pošto sam ja malo starija generacija, pa sam bio primoran da učim i marksizam, tako dalje, pa se u marksizmu govori o borbi čovjeka protiv prirode, a ne sa prirodom. I tu je ta interesantna stvar. Čovjek se ne bori protiv prirode jer u suštini ta priroda ga hrani. Treba čovjek da se bori protiv svoga grijeha prema toj prirodi. Evo jednog divnog primjera kako se to dešava kad se čovjek svojim podvigom i svojim podvigom bude darovan ogromnom blagodaću od Gospoda. Kad životinje prepoznaju čovjeka u onom stanju Adamovom stanju prije pada u grijeh. Imamo Serafima Sarovskoga kome su medvjedi dolazili kao kućni ljubimci. Pa imamo Gerasima Jordanskoga koji je izliječio onoga lava što mu je u trn bio u šapu, pa lav bio poslušan ko mače. Tako da i tvorevina prepoznaje Božije ljude, a ne samo daj da iskoristimo sve ovo što može da se iskoristi, pa neka ostane pustinja poslije nas. Pa neko još treba tu da živi, dakle upoznavanje prirode, gospodarenje u stvari tvorevinom jeste naša služba Bogu, ali kad se radi to na blagosloven način. Jer je Bog dao ipak čovjeku ovu tvorevinu, ovu zemlju, ovu vodu, ovaj vazduh i ova rudna bogatstva čovjeku na korist, a ne na sopstvenu propast. Koji oče moralni kodeksi vladaju današnjom civilizacijom kada su riječi kao što su ljubav i požrtvovanost zamijenjene riječima ljudska prava i demokratija, pa kako jedan pravoslavni hrišćanin da odgovori izazovima ovoga svijeta? Pa bojim se da bi nam trebala još jedna emisija da odgovorimo na ovo pitanje, jer toliko toga je, nažalost, i svjedoci smo svi, dakle, definitivno da su sva moralna načela koja su bila aktuelna prije 20, 30, 40, 50 godina doživjela svoju potpunu transformaciju, totalnu suprotnost onoga što se nekad smatralo normalno. I sad došlo je dotle da je danas sve ono što je bilo normalno, danas je nenormalno, i da sve ono što je nekad bilo nenormalno, danas je normalno. Opet se pozivam na starca Pajsija Svetogorca, koji je to definisao mnogo divnu rečenicu da je danas grijeh postao moda. Da, to je suština priče. Danas je grijeh postao moda. Sve ono što čovjeka odvaja od ljubavi Božije i od ljubavi jednih prema drugima. Da, dobro je primijetio naš slušalac. Sad su sve to prenijelo kroz raznorazna dječja prava i tako dalje. Ovdje moram da se prisjetim riječi moga dobroga prijatelja, mada se ne družimo, niti odavno se nismo ni družili, nekadašnjeg direktora gimnazije Slobodan Škerović, gospodina Raša Šćekića, koji je bio i školski psiholog u toj školi, vjerovatno i sad negdje psiholog. Neće mi zamjeriti što ga i citiram, ali u jednoj skorašnjoj emisiji na javnom servisu RTCG-u je izrekao divnu riječ, rečenicu: nijesmo mi protiv dječjih prava, daleko od toga, ali zaboravljamo jednu stvar, da dječja prava, samim tim i prava svih nas, proizilaze iz naših obaveza. Znači, dijete je obavezno da uradi domaći, da nauči lekciju. Nema tu pozivanje na dječja prava i ostalo redu. Mali, ti imaš obavezu ili malo? I ti, čovječe, imaš obavezu da završiš taj svoj posao za koji si zadužen, za koji primaš platu. Da li je to na šalteru, da li je to u zubarskoj ordinaciji, da li je to u operacionoj sali ili je
saobraćajac na ulici ili oficir u vojsci ili vojnik po ugovoru ili zidar ili tesar ili tako dalje, ti imaš obavezu da izvršiš ono što ti je zadato da uradiš tek onda, ko što sjećamo se svi koji smo služili vojsku. Prvo izvrši naređenje pa se poslije žali. Obično ta žalba poslije bude uzalud, ali dobro. Dakle, suština priče je, mnogo smo otišli u forsiranje tih prava. Daj malo šta je sa obavezama. Ajde malo da pričamo malo, ali pobogu ljudi. Možemo li mi koji smo, uslovno rečeno po znacima navoda, normalni, da ostanemo normalni? Pustite nas malo da budemo normalni. Došlo je dotle. Kako će sačuvati dušu od brzog života i koliko se dnevno vremena može odvojiti za radne obaveze, a da se ne nanese šteta duhovnom životu? Pa duša se može sačuvati od brzoga života isto kao kad se sporo živi. I na isti način ima ona latinska ora et labora, radi i moli se. Ne mora sad da se striktno stane pred kućni ikonostas i da se vrši molitveno pravilo. Može da se skrati malo molitveno pravilo ako je potrebe. U toku posla čovjek, ako to ne zahtijeva, ako to ne dovodi do smanjenja koncentracije na poslu, može čovjek da radi, da se moli u isto vrijeme. Tako da ne vidim tu, jeste malo opterećenje za fizičko, za čovjeka, ovaj brzi način života, to vidim i sam po sebi, da nekako baš mnogo se brzo živi, mnogo se nekako nekih obaveza nameće ljudima, iz ove s one sa svake moguće strane i vrlo često mi se, evo na neki način da se ispovijedim, kad dođem kući od tako nekih jurnjava naveče ili preko dana i mislim da sam završio posao i premotavam film toga dana, gdje si bio, niđe, što si radio, ništa. A mrtav umoran ko da me neko isjedio, što se kaže. Ali eto, to znači, ima tu mnogo stvari. Stres je i vožnja u gradu, stres je ovo, uglavnom je sve ta neka stresna situacija, možda neko nerealno očekivanje od ljudi da će da urade taj neki dio posla oko nekog skupljanja dokumentacije ovoga, onoga, tamo, amo i tako dalje. Jeste brzi način života, ali vjerujte mi, svako može da nađe neki svoj mali odušak, neko svoje ostrvce na kome će, molitveno ostrvce, uslovno rečeno priča, ne pričamo o Sejšelima, nego gdje će normalno da se malo resetuje, da tako kažemo ovim modernim jezikom, restartuje, resetuje, refrešuje, šta li je već to i tako dalje, i da ponovo dođe onako najnormalnije. Čak ima i ono divno svjedočanstvo jednoga čovjeka koji svaki dan kad se vraćao sa posla, nešto nevidljivo kačio na grane drveta koje je bilo ispred kuće. Pri dolasku kući uvijek tako neraspoložen, čim to nešto kao okači, sav srećan, radostan ulazi u kuću, gdje su ga grilila djeca i supruga i proveselili se, živjeli normalno, tako dalje. A ujutro kad bi kretao na posao, sve to što je kao okačio na drvo je vraćao na sebe i onda opet bio onako tmuran, načmoren i ne znam što već sve ne. I nekoga pita, pa šta to radiš? A sve brige sa posla ostavlja na tom drvetu. I neću da opterećujem moju familiju sa tim brigama i sa tim čudima, ću da sam radostan kući, da me kuće pamte kao radosnoga i da imam snage da ih saslušam i savjetujem i pomognem kome god što treba iz kuće. Kad krenem nazad na posao, ponovo sve to tamo, jer to je za tamo, to je za posao. Da li su, oče, naši duševni problemi uvijek srazmjerni veličini naše otuđenosti od Boga? Pa može da se podvede tu neka uzročno-posljedična veza u svemu tome, jer pitanje je samo i šta mi podrazumijevamo pod tim pod našom otuđenošću od Gospoda. Vrlo često može da bude i tu neka malo uobrazilja gdje očekujemo od Boga možda malo nešto i više nego što nam pripada, a mi mislimo da smo tu nešto možda malo više zaslužili, pa dođe do to nekog malo našeg jadikovanja prema Bogu pardon, i nekog gunđanja, ajde tako kažem. I onda tu dolazi do tih duševnih problema, a zaboravljamo upravo na poslušanje i na smirenje. Znači sve ono što nam dolazi od Gospoda, koliko je god, to uopšte nije lako, da se razumijemo.
Da mi sve u toj nekoj smirenosti, ono kao nešto kuliranje. Ne, vrlo teško je da to u smirenosti dočekamo sve ono što nam dolazi od raznih ljudi, a opet po Božjem dopuštenju i ostalo redom, da to ne izazove te neke duševne probleme sa kojima se mi suočavamo poslije, da li to može biti malovjerje ili razočarenje ili ne znam ovo ili ne znam ono i tako dalje. Oče, nama se uz ove vaše duhovne pouke približio i kraj emisije. Evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Šta pravoslavni hrišćanin može da uradi za nepravoslavne? Prvo i osnovno da se moli za njih. Koliko god to čudno zvučalo, može pravoslavni hrišćanin da se moli za nepravoslavne, da ih pominje kao stvorenja Božja, isto kao što mi možemo da pominjemo naše bližnje koji su se u Gospodu upokojili, a nisu bili kršteni, možemo u našim ličnim molitvama da ih pominjemo, da upalimo svijeću za njih, s tim što se u tim situacijama kaže po meni Gospode stvorenje Božje, pa kaže ime i onda se prisluži ta svijeća, ili se u molitvi samo kaže po meni Gospode upokojeno stvorenje Božje, to i to. I tako isto možemo i za zdravlje nepravoslavnih da se molimo, jer Bog je jedan i u trojici proslavljen, trojica u jedinici, jedinica u trojici, Otac i Sin i Duh Sveti, trojica nerazdeljiva, jednosušna i nerazdeljiva. Nekim narodima još uvijek nije su otvorene oči da poznaju trojičnog Boga, ali to ne smeta da ga proslavljamo, to ne smeta da se mi kojima je dato više, a i zato će se više od nas i tražiti, to ne smeta da se mi molimo Bogu za nepravoslavne, jer kao što negdje rekoh ranije u ovoj emisiji, svaki čovjek je ipak stvoren po liku i podobiju Božijem, svaki čovjek je ikona Božja. I što kaže i apostol Pavle, nezabožci nemajući zakona činjahu ono što je po zakonu, znači da je taj Božji zakon utkan i usađen u srce svakoga čovjeka na zemlji, na kugli zemaljskoj, koji je i živio od Adama pa do današnjega dana. Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji. Hvala Bogu i hvala vama. Uvijek sam tu s radošću da se odazovem vašem pozivu, da učestvujem u vašoj divnoj emisiji. Nadam se da će ovo što sam nešto kamenio noćas biti nekome na korist. Naravno da hoće. Oče, hvala još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Mi se čujemo i sljedeće nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada svako dobro od Gospoda, s Bogom. Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Slavite Boga nebeskога, aleluja, je do vijeka milost njegova, aleluja. I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora. Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji nedođi. Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.